Eastern Kuki Chief Association Chasat Kam Jong Hon NSCNIM General Secretary TH Muivah Lim Nain Thupo na hin bolu vina hi Milong ho thingnoi mi NSCNIM thingnoi mi Hon ato kilon sir atio Prime Minister Dana nei uchuchi thuinga leng Muivah chun October ni sim som ni leni ni khuting le achena khusung Ukhrul District Somdal khusung vilna aung nei dinga hi Kuki community akona hichi thuinga leng Muivah kitipa lim na thuso hin su do hi UKLF hole hichi EKCA Eastern Kuki Chief Association holo hi hiwin sule zomi ho ZRO honjong lim na thupon an bol taw vin mai thei ho mai te lipunin jong thuinga leng Muivah lim nen thupon an bol vin hi chuchi Eastern Kuki Chief Association hon aseina wachun milong ho makhuding gel na thuinga leng Muivah TH Muivah panla na chunga EKCA Eastern Kuki Chief Association hon pachana sangta na piwin TH Muivah avai po thiep zile akipumpi an ho hi milong ho adinga akhanga kihil na thei khat hi tin jong Eastern Kuki Chief Association hon phungdo vina hi sule NSCNIM thingnoi mi hon naga isua samdila atun sora dai zoding kinup tu na khat political solution khat government to anei theina ding vin Eastern Kuki Chief Association hon NSCNIM ho din pinaw le atosot naw thu ho ahin phongdo vin sule thuinga leng Muivah TH Muivah in milong ho dinga cham thlat gam nagalim tundo na dinga longlo hila apan la an chungin jong Eastern Kuki Chief Association EKCA hon thuinga leng Muivah chunga pachana sangta kapiu vitin a phongdo vin sule chuchi thuinga leng Muivah TH Muivah kitipa welcome bol na dinga stakeholder zo sin panla chi na ding vin jong Eastern Kuki Chief Association EKCA hon tep na zong bol vin hi